he thu poimo taki pathian in ka thinlunga min pekna arei to a tuna chuan le khabuwa kanan da chuaka le khabu minga chuan male thil ti thei ti kan mang ani he le khabu hian mi mala pathian na tho ro pui tak thlen tir thei garinga kan ram tan po ban poimo tak pakhat ani hial ka be sei bok ani ka si atana in rinang kha ani don lo ania akom a hian he le khabu hi ngun taka i chiar ani chuan i thinlung a in thla kanga chu chuan pathian na tho inuna a thlen tirang ti ka tiam nga ma che ti akoma hian ka ziaka thutiam khop chuan hele khabu hi mi mala le kan ram tan mal somna ani karinga tharau thilim na tho kan ti hian ta sa che na te dam lo tong trai dam na te ram hoi no chu na te kan ram in a hriat than chu ni ema sila bible gun ta ka kan en chuan thing moi ta ka sai thiam na te lung moi ta ka han cher thiam na te a puanal taka ta thiam na te designing thiam na te tharau thilim na tho khan alo tel ani chu sadrak ale misak le abet ne go te po an le khazirna tharau thilim fin na pe a bidang zong ai thiam filor na pe UPSC atlin theina te civil service atlin theina te poni chu tiang chuan tharau thian mian ta sa che na dong khel lom bala na tho sak che adu chu mel thil ti thei chu na thuam thei nan che hele khabu hi lo chiar ve ngei turin kan so ma che November ni som pasari zana Vivacon Culture Center Reverend Dr. Vanal Belan arili sanga uva nei tluangan preview na anei don boka hemi huna hian adu piang te hotel turin kan som bok chu ani